Zbirka priča o grehu. Priča 2.1. Enigma greha. Šta je zapravo greh? Da oslušnemo najpre nekoliko najčešćih definicija greha. Greh je što se zlo, rđavo uopšte, u širokom smislu, učini iz neznanja, nehotice, što se tiče duše, morala, navika i običaja sredine, osobito gašenje verskih i uopšte duhovnih propisa. Rečnik sinonima i srodnih reči srpsko-hrvatskog jezika Miodrag Lalević. Greh je čin prekida prvobitne zajednice između Boga i čoveka i posljedice tog događaja. Poznat je po biblijskom otkrivenju u knjizi Postanja, glava 3, kao događaj sukoba i neposlušnosti Adama pred Bogom. Stvar koja je uticala na stanje celog roda ljudskog u kojem su učestvovali mnogi činioci, zmija ili kušač, simbol laži i zavisti. Rečnik pravoslavne teologije Jovan Brija. Greh, grehota, ogrešenje, je teži prekršaj moralnih, odnosno verskih normi, neispravan, pogrešan postupak, prestup, pogreška. Prvi ljudski greh koji su počinili Adam i Eva kod hrišćana, kod muslimana Adem i Nava, probavši zabranjen plod s drveta poznanja dobra i zla. Rečnik srpskog jezika Matica srpska. Greh je neispravan postupak, greška, pogreška, zlo, nevolja, beda, svađa, ljutnja, prvorodni Adamov, istočni, praotački, praroditeljski prvi. Rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Sanu. Počujemo još i nekoliko narodnih poslovica koje se odnose na greh. Grijeh ide iz usta, a ne u usta. Grijeh ti kažem, ali grešnika neću. Kad ne činiš dobro, grijeh je na vratima. Koga tražiš po razboju mlada, ili brata ili bratučeda, al po grehu stara roditelja. Nije tako, brate, ne griješi duše, kad se misli da ko govoriš to krivo. Kad kako čeljade pobjesni, kaže se grijeh je u njemu, to jest đavo, iz srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića. Šta i kako započeti tumačenjima ovih naizgled raznovrsnih, ali u osnovi istih ili sličnih definicija greha i grehovnosti? Teško je ipak složiti se sa predloženim sinonimima uz reč greh, kao što su na primjer propust, promašaj, omaška, pa i greška ili pogreška. Pitanje je koje se samo postavlja, da li činimo zlo, to jest greh, svesno ili nesvesno, iz neznanja, nehotice, dakle nenamjerno, ili ga činimo što tako hoćemo, želimo. U Lukinom evanđelju 12:47-48 Isus Hristos kaže: a onaj sluga koji je znao volju gospodara svojega i nije pripravio, niti učinio po volji njegovoj, bit će mnogo bijen. A koji nije znao, pa je učinio što zaslužuje batine, bit će malo bijen. Ipak, u svim definicijama pojma grijeha ima nešto što je blisko svakom čoveku. To je ono što je zlo, rđavo, što prouzrukuje u čoveku nevolju, bedu, svađu. Čini se dakle da kako god definisali pojam grijeha, svim je ljudima, da li svim, negde duboko u njima, nazvali mi ovo duboko kao svest, nesvesno, nadsvesno, razumljivo, prihvatljivo, čak prirodno da slute, osjećaju, znaju šta je greh.